Sasha mfasiona sasa bwana neshazi kwanza tu story estrendayo ile sokubanjwa kwensizwe zaseMexico nezidakamizwa ezi-worth 100 million wezidakamizwa. So zingenza ukuthi this bring us back to the question yabuzwa yena lapha Julius Malema ethi Julius Malema nje wanebhizi ni xosha abantu bokufina nibashana ithi badayisa izidakamizwa nibe sabani abelungu really and ngiyabona lapha ukuthi sense lolu double trend abantu bayabuza lapha ukuthi yes babuyisa inkulumo yakhe lapha Julius Malema ukuthi oh no why thina ngempela Julius Malema watheni ngale into ukuthi kusho abantu base-Afrika kuphela kuthiwa ama-illegal immigrants abantu base-Afrika kuphela laba abanye abamhlophe we're talking when I China when I Mexican imwaba abantu aba-illegal e-South Africa. Why you guys only chasing ama-Africans as if lelizwe leli alibulala lodwa ewodwa because baningi and there's proof. A couple of weeks ago futhi insizwa yaseMexico not lo mdaka noma uyisitabane noma uyinsizwa but yeah it is what it is. Ngiyakhumbula nje ngaphosta ngayo ku-Facebook ungathi sositabanyana akonda noma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane but anyway naye waba lonenwaba. I can't recall whether idakamizwa zazi-worth 9 or 12 million but zazi-worth ama-million still owaseMexico naye. So zingenza kwethu abantu babuza ukuthi okay this is a fair question nasongidinga umuntu ozokhuluma ngama-emotions la kuthi akekho umuntu okhulumela ama-Nigerians illegal uvele wonke umuntu o-illegal la itso wonke umuntu o-illegal ithwe but the question ithi nakuye sekubanjiwe manje na i-Mexican neyidakamizwa ezi-worth 100 million sithini